Yes, bakunze wa open mic. My name is Patrick. Turi kumwe na Masterland, Master Music. Mwana yuko entizo twayikoze mu ijoro nyene burije cyane gabo muri gwagwaruka kwishakisha no kwirondeza bituma umuntu agomba gukora amasari yose biba bimeze fresh cyane. Namusanze muri repetition ama image muko murayabona ni bendi kaze bafite igikorwa kaze nibaza kandi umuntu umwe azosiba. Ari ku munsi wa kane aranaza kutubwira n'isaha byose muri rusange. Ndakora mu kije Masterland. Jambo sana. Mumeze neza. Fit. Ubo wiyumva gute ndagusanze muri repetition numva umengo uri kura baking fresh no ko nta n'ivyonze. Niko ndaridinga. Mayumva ibintu bya baking n'ibintu byo kwinjira namwe cyane. Ariko byari bimeze ari good. Numvise ndyohewe na live music. Numvise uno munsi. Yeah, tuko twagerageza turabe ko tushiramo akabijya. Umva sanzwe ndumuririmbye ko muri der ndi moneza muri bizikire turagerageza gutanga marge cyangwa standard nk'ubu ndiko ndagerageza tukura ko tushira tuzana iyindi creativity cyangwa iyindi technology muri museum muri podium muri spectacle dukora. Live music ajya hari cifasha ku muririmbyi cyane live music hari cifasha ku mufana ariko arayumviza arumva ariko arafeeling umuziki wo nyawo. Kubera iki abaririmbyi bacu badakunda kubikoresha cyane? Ishamira mbere yazimvye kuko nk'ubu nka set nzokoresha muri arena nibaza nk'ubu undi bukiya aje akambwira ngo ampembe nabikora ivyo bintu bise amafaranga menshi kuko nk'ubu tumaze indwi yose turepeta kandi na band niba muziki bari top notch professional bigoye ko rero abamuziki ndabazana kwa gusa repetition salle ya repetition iri ha biba déplacement ayo n'amafuka gusa ya repetition. Nje numva ko nakaya kanota abantu bataza kwibaza ngo ni karekare bacabona ko hajya ngo ushaka keza arakigura. Ukumva deja nk'ubu ibi byanuze ama repetition abaririmbyi kenshi iyo duha amagig n'amakampani ashaka ko tuha produit cyangwa spectacle ya live baduha nk'umunsi umwe wa repetition samedi ngo conseil ngo jeudi ngo vendredi cyangwa murabe mu gisho. Mugabo rero icyo bibagira nuko muziki ushobora kujya mutawuteguye ni nk'injya nizojya mutazi karanze muziteke baga mufasha injya zibisi mukaziserva umva niziryoshya icyo kimwe rero mba uyu muziki kwa ngo ugibohe kandi utanga ibintu byiza ifoko turumwanye kwiyo ama repetition sino rero uretse ibijyana nagize sintago ari live iri standard rero the live iba kuri twagira amakaha okay iri standard ariko tuko turagerageza gushamo technology aho dukoresha nuga studio and direct bayita live production niyo tuko tutageza kinuka twizene hano turiko izogenda neza kandi turizera ko
bizogenda neza niyo mpamvu n'abafana ndabatumira kuza ku experimenta batari bwabone hari abakubonye igihe kinini cyane, hari abakubonye ugira amatwi atandukanye mu gihugu cy'u Burundi no ndetse no muri Kongo n'ahandi hantu nyene hari cyane kuko nibuka ko wigeze kujibuka mu myaka iheze muri ico gihe. No munsi Masterland tuza kubona kuri stage ku munsi wa 4 aza kuba atandukanye gute na Masterland no muri ico gihe? Masterland mushasha, Masterland mushasha, Masterland yiyubuye, nariyubuye niyo cyagiye bakora kutubaza none ngo muri mubiki. Jewe mba muri studio, kera naba muri studio, ubu naho studio aho iri naho mba ari metero ni kilometero munsi kilometero kimwe namamwo ndi muntu bakora ibintu byinshi cyane mugabo niswa turi preye kuvuga ngo mbese ngo tubisanzaze umva hari n'umuntu umuzehe abantu bari turi different ushobora kumbona nk'umukobwa cyangwa umusore w'umujene yagiye gufungura agafungura brochette yose avuga ati je kuri start je kuri story yambaye impuzu nziza ubwo hari igihe umuntu agira sinzi ko nita maturité cyangwa iki bira ku rwego yuko ushobora kwambara neza n'ifoto ushobora gufungura neza n'ifoto ugira ibihe byiza n'umugore wawe mukunzi wawe n'ifoto cyangwa kwifotora izo foto zikaba ari gwawe z'amasouvenir yawe base pas byose ko tubishira ku handi ariko ibyo niko ndavuga ko dukora byinshi aho nk'igihe untembera na pese turi mu masterland ya challenge twayishoboye challenge yo kuduza quality audio ubu mu karere nta kintu tuyagira biribo bimeze neza si Tanzania si muri Kenya si mu Rwanda si mu Uganda nta kintu tuyagira turi prêt yo kuvuga ati turashaka gukompeta no wese mu karere n'ibyo n'ibintu twakimwe muri tubishyiramo amafaranga umwanya ubwenge ko turiga mwari n'ibirembo byo live navyo ndiko ndabikorera ko kaza so azoba ari bon cyane bizoba bimeze neza ni ku munsi wa 4 agatike ko kwinjira gahagaze gute agacanga table zose zaruzuye ari no namubwiye ko ashaka kugura usanzwe je biko birangora muri kano kanya kuko evenement negize gratuit ngize gratuit ko nabagati bafana banje barankumbuye reka sinde bavune buri wese kwinjira muri arena kubuntu iri kubuntu mugabo rero ushangira ikibazo cyo no kwansoma amatable menshi amasaro dutegura biri make mugabo wese nanga tubwira amafaranga nangahe twicare dushaka kuzo kwiraba mugabo nishaka kuba duhagaze twicare urumva tuko turabiraba ngine twobigenza mugabo ikibanza k'imiti yari mu mugati rero abantu batsiko turaba basiduka niyo nkaze kare uko uduza tevye vraiment nazo mu VIP bwo bizo bigoye ko tuhaguruse uyundi yicaye maze kwicara imba nico kituko turaba rero ko toje ha kandi umunsi wa jeda bari bon ko kacatambuka mu munsi umwe hama kabikende kako ubusanzwe muri arena hoho nagegeje gukoresha rythme imenyereye muri arena uko muri arena ni jeudi dimanche umva simusha nzano mundi munsi batamenyereye kandi mu arena nuga ko nindi innovation bazanye mabona amascreen bafise amascreen atandi hano mu bunda metero 6 metero zingahe kuburyo niyo video nzobereka indi bandishasha uzibona umenga bagiye muri yo monde aho niho bibereye wamukora video nziza zimeze neza abantu barazishimira njye ndamatuzishima umuntu aca yibaza uburyo eske dushiramo muri video zikagira quality imeze kujya turabugarukana muziki ni mwiza muziki ni mwiza kuko muziki utagaburira mu nzira nyinshi umva ari n'igihe ngenda neje ubundi nagiye muri Payeje Gitega bashibaza none kubera ngagiye ngatari ndimo cyashasha afise amazina nazo naririmbye nazo zarafudise camuzishira ndazifute indirimbo zishika 50 ingane basi kuririmba natsikira abantu kuma bahamba abantu bataraza nagiye rero bashabona gawundi vibe show control crowd kuri rugero abafana bagukunda nkuko ndanewe bashaka bubaza gute reka turakoze n'ibifudika biri grave mu memoire y'abantu mpamvu rero twebwe twa classic artist ndashaka kugenda n'abantu nasohoye niyo mpamvu ati rero mu muziki rero nk'ubu ngiye gukora ntasohoye
za zimwe za kera ziko zirandiha kandi sigaye nicara ndi no mu baririmbyi bagoronka n'amagig menshi n'abantu banasohoye kadutumirira abantu unongera unabibutsa n'isaha n'ikibanza muri rusange ni kuwa kane itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu muri arena lounge batayizi nabo bashyize muri video bakabaza bati muri arena nihe bashaka kwerekana haroshe gushika no uje na bus abantu bazaba bari permis kwinjira guhera saa moya z'ijoro biyinstale tukwinstala kibikari bazosanga twaje kwinstala ama 20h niho bazotanga kubona mu evenement ya mbere ko abenyerewe ko binyumva ampere nyine mwenye ugiye gatoya ariko 20h aba DJ badufashe arena band Lanton DJs Lanton DJs surtout ko sabari bose Lanton DJs barazi kazi kabo nibo zo badushigikira hazo hariho Benturo hazo hariho Estanish best female artist hazo bahari donc nanje bijya babonye ndakunda bategura bijya babonye nibike ari ibindi no kwemera kubereka kuko birenze sana je bazi ko azoba ari bon Lanton DJ azoba ari fresh cyane na DJ Feedback aswa nk'umu artiste azo performing nawe ni bon cyane Estanish yakwijo muri yo nico kimwe na MT number 1 nibaza ko bagize akarimbo kameze neza turo yasohoye indirimbo ni uwo munsi tuje twiboneye indirimbo nziza clip video shasha matata yitwa matata zoba ari sawa cyane itakuwa ni matata itakuwa bye asante sana kana gushimire ubandanye uko gwa rurimwo ego karibu naragutumiye muri evenement uzoze kubereka ibintu byagenze kuko mitakuja itwagiye ngo ibintu bikaze ari ibibazo kumenga na brag eko bizoba bikaze ya muze mubibonere live hama batazobona live kumbe tuba nungisha gatoyi hama thanks kuri akeza kwa mwashe kurungika staff the big team big team kaza kuraba ibikorwa turi kuri terrain ikintu gihambaye cyane respect